Faatalanoaga i le mai mo mai o le tātou tunu o le foi vahenga o le tautua le nei o le TV tasi Samoa le ngata i Samoa nei a mai se foi so Samoa mai mo mai tunu e mau ma lor for lau ma lo foi faatotoa i tiutum ngaro i fai o le nei foi yaso ma le nei vai yaso ia sa fita i tunga ma whenga i ai lu tātou tunu ia o le Polokalame Faapitoa le nei e pe fo na silafia le tunu ia o loo faapela foi ona angai ia le pulenga o le TV tasi ia e faapena ona fasilingia ia le silafia ma finangalo o nisi foi o tamali i o le tunu i le tūlanga tau i tūlafono le nei vai tau a o iai lava ngase o pufai i Samoa nei vai tau mo finaunga o fai nei e vaenga wha o pufai e lua o le HRPP faapea foi ia ma le vaenga wha o pufai le fast ma o te fia la fa lau atu le tunu le fiafi nei o le o mato e fa tasi ai i le Polokalame Faapitoa i le fiafi nei ia mo se tasi uta mali ia ele to tau fa i loina lo na sao il tulango Faamasino na Afioga Patu Tiavaasue Falefatu Sapolu tele tau sanga ia o sao fa mai i le no foa Faamasino Sili Faamasino Samoa o manatu se toi au mai i le Afioga Patu o le foina tele ia fesilia le atunu na fesilia ai mata o mua ai na ua mai al Faatalanoaga ma le Afioga Patu talu ai ua manino ile matore vai ma ua faamaliaina i foi nisi o le mamalu le tunu e pea le fatu sa faamatalaga i nisi Polokalame o latou e lagolagoina le HRPP e talitonu lava latou le mau le HRPP e faapea foi latou o loo lagolagoina le vaega faaufai le fast ai ai le talitunuga i le oga totonu o loo iai ai latou o loo tuafesili o ai e sao o ai e se peita o le agaʻi mai pea ma maua le avanoa le Afioga Patu ua malamalama ai le toʻatele o le atunuu mai ai foi loo talitonuga o nisi o loo pogisā ma tuafesili ma faailoga fesili o latou foʻi mafaufau i upu fai o le atunuu nei vaitau ae maiso tulafono le avanoa ma le tāua lenā ma le Afioga Patu ia i tatou Polokalame ua manatu ai leo le pulega a le TV tasi ia e toe au mai le Afioga Patu e toe fesiligia ai foʻi nisi o vaega e au le toe faamalamalama atili ai ia le mai mo mai o le atunuu faatalanoaga lau Afioga Patu faafetai mo le faavanoina o lou taimi ia mai se foʻi o le talia o le toe valaau atu o le TV sai ma le Polokalame faagasolo lenei afiafi ia faatalofa atu foʻi lau tofā tauleʻelea faafetai mo le amanaʻia o loo nei tagata toe malaau atu ai o te o mai lenei tulafiafi ia tate talatalanoa foʻi i se mataupu pe ona afia ai si o tatou atunuu i lenei vaitaimi ona upu fai ia faatalofa atu foʻi i le paia ma le mamalu o si o tatou atunuu o loo mai moa mai pe faafogafoga mai foʻi i lenei Polokalame i lenei tulafiafi ia lau Afioga Patu o le aamata atu ia se fesili le faaiʻuga o le Faamasinoga i le apili lena iai nei no foa foʻi e ono le tamaitaʻi o lea ua au mai le faaiʻuga faapea e tauna ono no foa ae faatali la seʻi uma i petitions ia ma by elections ia e pei e ese foʻi finagalo i latou ma le faauigaina o le faaiʻuga lea o le Faamasinoga apili lea mafai na e saunoa e tau faamalamalama atili le faaiʻuga lea ina ia malamalama atili le atunuu faamaliu faafetai i so manatu e tolu a vaega tāua o le faaiʻuga a le Faamasinoga o talosaga apili pei ona tuuina mai i le asolua o le masina lenei o iuni o le vaega muamua ua faamaonia mai i le faaiʻuga a le Faamasinoga o talosaga apili o le 10% o sui filifilia e 50 tasi o le palemene auā ia le fuafuaina o ni sui faaupopo mo tinā ma tamaʻitaʻi e ono ae e lē 5 pei ona fai ai le faaiʻuga a le Faamasinoga maualuga i laʻu la mai tau atu i le faaiʻuga a le Faamasinoga o apili a fai e maeʻa mai se faigā palota ae
maua mai le whainga pālota, ia ni sui tamaita'i se toa ono, pe sili atu fo'i le toa ono. O lona winga, o le naua maua mai nā, ia le 10%. O sui filifilia i e 5 ma le tasi, pe ona ia le whai upu whawha o le tū la fono, o le whawai. Ai a whai, e o se whai ngā pālota whalawa i tele, ai tū lai mai, e le o maua, le ono, o ni sui, tamaitai e filifilia mai le whai ngā pālota. Ona toe whaau popo loa la lea. O nisi sui o tina. Whaalango la lea pe fia lea au whai lea e tū lai mai le whai ngā pālota. Ina ia maua ai le nu mela lea ono. Po le 10% o le 5 tasi. Ia atonu o le tūtāua lea o sila fia fo i le tātou watunu. O le lona lua. O le whaalea o ngā ina lea. O le nofoa, o le Afioga ia li i male manu, alofa tu au. Ona o le tūlanga lea, ua toe whaititia mai ai, mai le 21 i le 25, ia nofoa o le pale mene, o mia le vaenga wha upu whai, o le HRPP. Ona luafulu ono la lea sui a whaipule o le fast. Luafulu 5 sui o le HRPP. Wa a fia i fo i lama le tūlanga lea pe te tauna to e whaise whai ngā pālota. Ona o le tutusa le sa iai o le au whai o no foa u mia e vaenga wha upu whai te tasi. Ona o lea lau wha lea o ngā ina le no foa le Afioga ia li ma le manu. O le vaenga longa tōru, o le whai unga. O le whapea mai la lea o le Faamasino. E whanto ai loa. Pe te tau ona toe tō fia ia le Afioga ia li ma le manu o alofa. E whai masui lona ono. E whau popo i sui ia o tina e 5. Lepe ona maua mai whenga pālota o Aperila. Il tausanga nei. Ma whanto a mauti noa le tūlanga, pe a whai e maea i a Faamasino o whainga pālota o loo wha ngā solo nei. Ia atoa ai mani whainga pālota la iti po by-elections e a fua mai e Faamasino nei e whaawau nei o whainga pālota. E le ngata i lea. Ai whanto ai loa i fōi i. Pe mata e tatau ona iai se sui whaau popo, po ni sui whaau popo moti nā i to tonu o le palemene. A whai e tatau ona iai ni sui whaau popo. O i fo i lape a mai ai e Faamasino nei o whainga pālota, mani by elections e so mai. E whato ai loa tonu a ia la le whainu mela. Pe to o fia ni sui tamaitai e toe whaau popo i sui ia na tūlai mai le whainga pālota. A nauna o tā ua whaapea i a lau tō whātau lea lea. E lua i tu a i ngā sui a whaipule. O lea au mai te tonu o le whai upu e whawha. O sui a whaipule ia e filfilia, pe tūlai mai le whainga pālota. E 5 tasi la i lātou. E tasi le sui filfilia. Mai tū mā lota i tasi e 5 tasi o si o tātou watu nu. Ato ai la ma sui e tamaitai e tau o sui whaau popo. O sui whaau popo la ia e depend pe whaalango lango. Pe mata e maua mai sui filifilia. O le palemene i se whainga pālota. Ia le 10% a wā ia ni sui o tina. Ia awane i lalo efo o le 10% o le au whai o sui o le palemene. Ia sui mo tina. Ia atonu o le vaenga lale nā o le whai unga.
o lea e au mai manino ai lava. O e ono anga i lunga. I le whainu mela e whaamalia i nai. Le mo mianga lea ia le i titi ifo i le 10% sui o tina i totonu o le palemene a Samoa. Lona lua, ia ua toe suia ai i le whai unga lea, ia ma le whai unga fue le Faamasino maua lunga. Ia le au whai po le whainu mela o suia whai pule o le vaenga wha upu whaia le HRPP, ua whai titia mai le 21 i le 25. Ia ma le lona tolu, e whatoa a tātou loa ma mauti noa le lei. Pe to a fia ni sui whaau popo. Pe a whai e iei ni sui whaau popo mautina. Pe a uma i Faamasino o whainga pālota ie whaanga solo nei. Ato ai mangi by elections. A o le lave lau tō wha tau le lea wa atu le whaafafonga anga Samoa. A whai o le whainga lea, la whai ai. E whaatali se i maua mai ia i unga o Faamasino o pālota mani pālota laiti. Ona whanto a mawhai la lea, ona whaatino ia ni sui whaapopo tina. E whaafewhea la pe a whai e uma mai na, ai toi whai fo inisi election petitions. E a fua mai by elections ia, tatu toi a ngai fo i Faamasino. O la le tūlanga le la iai, pe la tūlanga le mautinoa, le mautu, ia le palemene ma upu whai o si o tātou atunu. Ia o sau le vai vainga, a whais whamatalanga i le nei taimi. Malo whaftai lau Afioga Patu. I le whaai unga la leo sau nei o le tālu sanga apili, le whau mai ona e whaamanga malama vainga uma. A fuala iai le o luas furuono le fast, luas furu lima i le HRPP. O le fisili la, e mawhai la na tau au fi ai le fono le palemene. I le teimile nei. O le tali e le ai. Ai sea. Ia, a tonu o le ase e la whamatalanga i le fisili, tonu a le we sau noa mai ai. O le fono ao whai tū la fono. O loo whaamanino ina i le vaenga e se lau se fulutasi o le whaavai. O loo whaapea mai le vaenga se lau se fulutasi. O le fono ao whai tū la fono. O lona winga. O le fono ao whai tū la fono. E pei o nā ia, pe whaatū la i mai lalo. O le whai upu wha, o le whaavai. Ai whai mai le whai upu wha o le whaavai. O sui sufono o le palemene e te tau o nei ai. 5 se fulutasi. 5 se fulutasi ia sui filfilia. Mai se whainga pālota. Ia mani sui whaau popo mo tinamata maitai. Ia lei lalo ifo o le se fulupasene o sui ia filifilia e 5 se fulutasi. I le taimi la le nei, a fesili mai sesi ia tiao. E toa fia la ia sui tamaita ia iai. E maua se 10%. O lau tali, o te lei loa. O te lei loa, ai o te atonu e le ai, o le tali sao ai le ai. Ai o se tu langa le mauti noa le wa iai. Langa o lea wa au mai le whai unga le Faamasino o talo sanga pili. E whaatali le mata upu lea se i maea ia Faamasino o whainga pālota money by elections e so ona whanto ai loa lea pe te tau na iai ni sui whaau popo o le palemene o tinai to tono o le palemene. Ia pe le ai, a whai e iai, ia pe to a fia la. O le whai mai ia le whaavai. O le palemene o Samoa, ia e te tau, ona
ona lima tasi ona sui filfilia. Ia awana I lalo a o se 10% o sui leo tinamata maitai. O lea laile o mauti noa I le taimi nei. O lona winga, e whainga tā te le pele mawhai, ona tawa fia le palimene, a o lea e tu lai mai I se tu langa le mautu. Le se 10% lea. Okay. E awa ina whaatali, se I mautu mai I le tu langa lea, ia ona tawa fia lea o le palimene. Ai ai lai si whainga tā, e le o tā ua. A o lei tu tonu a le whaavai. E iai le sootanga o le whainu mela o sui atoa o le palimene. Nuno winga sui filifilia, whaapopo e mani sui additional members, po ni sui whaapopo tina. Ma le au whai o sui o le palimene te tauna iai. Atoa ai ma le majority o sui o le palimene. Nan whapea nea sa o whamtalang. A whai o lea e iai nei le taimi nei, ia sui o tina e lima. Yeah. Ona te tau la lea ina ia whaamalia ina le mo mianga le 10%. To e whaapopo le sitasi ina ia mawai le ono. Lona winga, wa lima se fulu lua la sui o le palimene. O le afa o le lima lua, o le lua fulu ono. A o le upa langi le ta o le majority. E le o le afa, whaapopo le tasi, ia sili atu, majority o lona winga, e sili atu lo le afa. A whai foi la, whai nei e whai ngā pālota la iti ma Faamasino e sau. Ua wha ia sui o tina, filifilia. Yeah. Lona winga e te tauna whaapopo le lua ina ia mawale ono lea, 10%. A umaifo nei Faamasino ma whai ngā pālota la ititi, nau le tolu sui filifilia o tina. Lona winga e te tau foi lana whaapopo ia sesi tolu. Sui mo tina, a wala le ono lea le mo mianga lea 10%. O lona winga, o le whaingu mela, po le au whai, o sui o le palimene, o le ai, e le mauti noi le teimi nei. O le a depend lea, i le outcome, o Faamasino ia whai, ia atoa ai foi, mani by elections e so o mai. O le awha pia whai na le mauti noa ai, ia le majority, wa a whai, o la a lima lua sui, o le lua fuluono lai le o se majority, o le awha le ngā o le palimene. E le o wha pia mai la le wha vai, a e maua le awha, a e le maua e lesi vaenga le awha, ia o e lai te tau o na tūlai mai vea mwhai ngā malo. Le ai o lai whai mai le wha vai, ia e maua le majority. A sau foi la e lima lua ia sui. O pe lima tolu. O lona winga foi la e le o le lua fuluongo 0.5 le majority. O le afa le na e te taunga tu ulunga i le lua fulu fitu. O whawhita auli la ia i la uwa ai atu e malu ua nganga wha alo alo. E pei o lea e tu lai mai taluele wha ai unga. Ia. Al Faamasino. Ai I lau tō whā tau lea lea, e whai mai le whai upu e tolu lua, pui lua o le wha vai. E tō fia e le au le mā lo, e a vea ma pāle mea, se sui a whai pule, ua iai le wha atua tuanga o le majority, o le upu wha peretania la whai ngā, o le majority o sui a whai pule, o le pāle mene. O la le majority le iaini. Ia le o mauti noa, langa o le whaatali whainga pālo o ia I Faamasino o petitions. Ia mani whainga pālota mai. Manga nā la ua saule I unga o nei mea uma, e sawa e maua le ongo.
Lono winga e lima tasi lo la tato iai. Ona awala lo la lea, o le whapea mai, o le luafulu ono o le majority. Ai le taimi le nei, pe ona iai e le Afioga ali ma le manu. Sa tutusa, o le majority ele o le luafulu ono, o le luafulu fitu. Ai o lea lau ave ese le sui le nofoa o le Afioga ia ali ma le manu. A ua tu se tu langa le mauti noa. Pe to o fia ia sui o whaapopo tina o le ai. O le fesiri la, o le majority ele o iloa i seisi. A sila fo e lai le whai upu e wha iwa o le wha vai. O lai manino ai lava le wha pea mai. O le filifilinga o le fofonga feta lai. Ia filifilia ia se sui e whaatu lai mai e le vaenga wha upu whai. O lo o iai le majority o le total number po le au wha inga atoa o sui o le palimeni. O le fesini la, a le le majority le ia il temine. O le tali, e leo manino se i uma mai fia Faamasino nei mawhai ngā pālota. Ona i loa la lea. Ona whanto a mawhai la lea. Ona filifilia se fofonga fetalai. I tutonu o le palimeni. E whampea nā fo lai le sui fofonga fetalai. E whanto a mawhai, ona filifilia se fofonga fetalai. Pa whai ua iai se sui e whaatu lai mai. E le vaenga wha upu whai. O lo o iai ia le majority of all the members of parliament. I lo o lama natu, o le upu le majority of all the members of parliament. E au fi ai le ngata, i sui e iai le teimi nei. Au ni sui fōu e tū lai mai. E election petitions nei, ia mabai elections. E tū langa le mautu ala le mele iai nei. A whai nei la o le a ngai loe e tofi le speaker. Ma wha apea luafulu ono o luafulu lima. E leo wha mali e ina la ia ingo le wha. E leo wha apea mele wha vai. O le tu e tele atu le whaingu mele i lesi tu i o la koulanga e filfilia le speaker. Le ai. Lai whai mei wha vai. O le tangata e filfilia e a mea ma whonga whetalai o le palimeni. O se sui a whai pule. O lo ia te ia. Le whaatua tuanga o le majority o sui umo le parliament. Ia. Kalusia o tau manino atu. Maro whawtai a Patu. Pe o leo na utau mai tau atu lau whaamatalaina o vaenga esi o le whaavae, ma le whaauinga ina. Ia ma le tele o whelave sai leo e nei ono le tūlanga o le whaeunga o le Faamasino. Aia ana tātou wai whai le pālo tau o umaru vese manu e le stata noanga. O la tau sila fia ie. Ja, ja, tau lea. O le tua lea pa uia te au nao to e fia ta ua u tali atu ele la ofisile. O lo manino mai lalo le tu la fon. O le item of business mua lava a so se pale mene e tau a fia pe a mai a se whainga pālota whalawa i teli. O le filifilia lea o se fufonga whetalai. E to sa ai mai a ingo le whaamai. A whai nei la e leo mawhai o na filifilia se fufonga whetalai. E to sa ai mai a ingo le whaamai. Le mawhai na filifilia se sui fufonga whetalai. E to sa ai mai a ingo le whaamai. O la le to ai ngā pāle menge le la i ei tātou. Whapewhia. Wai ese pale mene le taupulenga, malo le taupulenga Peritania. Ua alu ele se fonfetalai. Pe o ai inga, e maa lia i lau whalongolongo, le saunoanga a le Afioga le ala i le pule i le tae o nei. I le Polokalame, good morning Samoa. Saunoa le ala. O le tele o ai inga nei whale tū la fono. E le tū ma oti tū mati la tila. E whaalango lesi whai upu, i lesi whai upu. Whaalango le nā whai upu, i lesi whai upu. Whaamatala e lesi whai upu. Ngā tonu lava. O le mela le i le whaavai.
E hao ina sila lau whalawa I tele. I ia inga omo le whaavai. Nei te I ua whaapito tasi le sila se tangata. I se whai upo e tasi. Pe lua le whaavai. Ai ngalo ai o lai ai ma isi whai upo le whaavai. I mea te tau na whai mauia. E whesota I le leia. There is a close connection between the majority or members of parliament o le au whai o sui whaapopo tina pe a whai e iai ni sui whaapopo. Ia, ma le au whai o sui filifili o le parliament, o nei mea e o whaatasi, a whaina la lesi vaenga, e o impacti lungo isi vaenga o whai upo le whaavai. Ia, se toi o mai ala ofisili whaamule. E ola ofisili le na watu nei Patu a wao le ua o tele isi vaenga I o tatu anga iai au mai fo I le whae unga le Faamasino ia I lau whaawinga ina e pe o tau mawhai le Faamasino ngai whaamali e umani tau pipi ma le fast lo unana ngona ngā wa uia il tau sanga pili a o le ofisili ntau whai atu ana tātou se e la vai whai ngā pālota I le asolusu tasi o me Leana malele ai le au maru malo se manuva pe nei ele ai nei Talanoaga o se ele va al malo po ai lava tu lai mai o le aso le ngona I Whaftaia siri lau tō whātau lele e tangata o whai mai I ante au Patu se anga tue tu mai I le atu no ul mata upu wa le vanga maua le fufo tue filifili atu e Samoa po o ai e a vea ma malo o le tātou atunu. Ia, a o mātou nei le o māmalama I kūlafongo mana mea. Peila e sau le tō whālea nganu, whātangata matu. E mānei a fo il whālongolongo, e sa oil sau noanga. Me salo ana tātou wō ina, ua mai an tā upul nei. Ai mai e se tū langa le lei. Wa au mai le pule a Samoa esto e filfile le malo wa le filfilia mai el Faamasino wa le filfilia mai la vai sis o Samoa malana pule tu tasi le uto e filfili mai po o ai ta ia le atunu ule nei mari luas fuluono le luas fululima ia el temi nei le o mana e Faamanino tu langa e vaenga e tauna tawa fia il pan mene a o fai pure le termine luas fuluono le fast, luas fululima le fast. O I luas fululima ia le HRPP. Le finau mai le fast, o te tauna take over la kou ma le malo, o tauna o ese le HRPP, ai o mai la tou e sao fai e pulea le malo le termine nei. Le foina iai ia le la tou a vea ile na ave le HRPP, fast fulvalu I tula o ese. O le asa o ese le sila iai, I vaenga ia le finau mai le fast. Ona ona tole o ele numela. A le finau mai le tau pipi e le ma faina o ese a o ese o no winga e o ese sori tu la fono. Ia lele. Ea foi. O lo manino ale foi upu tolu lua. Pui lua o le whaavai. O le ao le malo na te filifilia ia le palemia. Filfilia lea o se soi usufono ua whaamalia ina le Afioga I le au mamalu o le malo o loo ia te ia le whaatuatuanga o le majority o soi usufono o le parliament. Ona se mai la lea le whai upu e tolu o le whaavai o loo au maia ina ia circumstances e mawhai ai e le ao le malo ona whaamuta ia le tōwhinga o se palemia. E le ai ma se ai a inga o iai to tonu o le whaavai e mawhai se isi ona whaatulai pe whaamuta le terminate le ufa palangi le whaonga. Ia le tōwhinga o se palemia o Samoa. O le matawhai oini na e iai le li palemia. Ma vaenga la nei o le whaavai. E mawhai o na whaamutaina e le ao le malo se tōwhinga o se palemia. Pe a whai, wale to e whai pule. Wale to e vea masui o le palemene ia se palemia.
lona lua, pe a whai lea, ua pāsia le pāle mene, se motion of no confidence. I le pāle mia, ma lona whainga malo. Ia, ele tupu le mea mua. Ia. Ele tupu fo ele mea longa lua. So, ele whamali eina la ia inga i o le whamai. Ona, o whala le vaenga lona tolu o lo whapea mai. E te tau lea o le malo. Ona, whaamutaina, le tōwhinga, o se pale mia. I le fono tanga mua lava, a le fono au, whaitu la fono. Pe ama e se whainga pālota. Ma ia whaatino le tūlanga i tutonu o le fitu aso. Ia, ele i tau au fia se fono au whaitu la fono. Ele o mawhai fo i la, ele o apply fo i la le vaenga le alo na tolu o le whaavai. I so vai inga. E te tau ana sila, ma tangai. I vaenga nei o le whaavai. E whaasino lea, i le tōwhinga, ma le whaamutaina o le tōwhinga, o se whainga malo. Awa, o le ao le malo e tōwhia le pāle mia, o le pāle mia na te tōwhia minista o le kapineta. A o la ina te iwa whaamuta, e le ao le malo, se tasio mafuanga i e peo na uta ua, le tōwhinga o se li pāle mia, e o komekia i ngā ona uma fo ima. Kapineta. Mal kapineta. Komekia. Malo whaftai lau whianga Patu. O leisi fesili lea watu peina ia malamlama pea lea tunu ua wape o le tu fesili ei nisi po le alisa onga. O le sauno mai ia le whianga fu e la uli ia mai o le tu o le fast. E te tau ona tuto o tasi ngā luenga tangata whai ngā luenga le malo. A mai se ala mta ngā luenga leo leo. E le te tau ona tu i se vaenga wha upu whai. E te tau ona neutral ngā luenga leo leo. Le wha malo sia le tu la fono. Le asa u si le fia i ai i le vaenga wha molmole. O le tūlanga lea o le meana te tauna i ai. I au whai ngā luenga le malo. E le a fia i me tau upu whai o malo. E tau tua nafo. Ma tātou. O upu whai o malo. Wa a fia o mai ata ngata. E a whapea ma le au whai ngā luenga le malo. E lena o i la tau fōi. O la ngā lulua i tua. O lo o pālota i whai ngā pālota i e whai. O le fo e pālota ma le au whai ngā luenga le malo. E foi la tau preference. Ia, fia pālota i le sui lea onga o le vaenga wha upu whai le la e iai. O le nā tūna wha le tangata. Ai, i le teimi lama e wha atino ai ia tiute o le tangata whai ngā luenga le malo. O te langona o le mea te tau ona tūto tasi. Nasi whataita i ngā pupu. A whaine o a o se fō mai. Ai, a watu se tangata ua mai. Ia te au te tonga fitia. E le te tauno o fesili mua iai. O le ale vaenga wha upu whai e te iai. O ngā whanko ati pen le iai po pe o ke konga fikia pe le ai. Watu ale mai tonga fiti loa. Whapena fo i lo ia. A watu se tangata o le mua lia i se soli ngā tū la fono i se fiso soani wha lo ia. E le te tau se lo ia na fesili o le fast po le HRPP e te iai. O fuafuale e pe talia pe le talia ta pe lo vinga na se fa matalanga le ai il fanti non au tiute ma o tali tono fo e fa pe le TV samo o ai fia o mai fa sana fa matalanga po sa Polokalame ia e fa pe na ale tau tua ma le au nanga le fa nga luenga Patu ai fa fe la le taimi le nei wa le fi na o mai le fast o le tau na take over la tau le malo Alai fina watu le HRPP e sori tū la fono. A au mai nei la se polo inga po se whatonunga mai le whamasinonga po o le fast fo i ave ngai ko msinga leo mo leo whapea o le tauno tō o e ave ese ia tui le epa mai le HRPP. A foi le watu la whamatalang.
I lano le fai upu e tolu o le whaavai, na o le ao le malo, na te mwhaia, o na ave ese se malo. Okay. O le ao le malo na tō fia ia le pāle mia. Na o ia fo ilana na te mwhai na ave ese. Ai le whapea o le ato fia, le ao le malo le pāle mia, ai ave ese se vaenga wha upu whai, pe ave ese le Faamasinoga. O la afia mai lai tu tonu o mea Faapolokiki. O mea ia le ai lafo lava le political judgment a le ao le malo. Pe watatau o na whaamuta ia se au nanga po se tautua se fionga i se li palimia po se tamaitai palimia. Ae o le pao a ia, le ai o le ao le malo lai ai. Ma watupu mua le mea lea ua wha ngai se isi le pao le ao le tātou malo. O te talo si au nei tupu wha lua. Ia. Malo whaftai, te loa le ua manino vaenga umai e peona e saunoa o whaafonga foi mai moa le atunuu ia o le ua e saunoa foi ma wha manino le tūlanga ua na o le ao le malo o lono winga a fua e seisi wha matalanga ina ia manino a tili le atunuu lau whionga Patu. E le au maia se male lenga le ao malu le malo e wha muta ai tui la epa mai le pāne mia mai le HRPP o lono winga o lea lava e wha wau le tau singa o le malo e le HRPP le teimili nei. E sao le. E sao le o le tūlanga lea o lo iai. O lono winga foi la o tangata whainga ruenga uma le malo ina ia manino e te tauana usita ia pea ia aia inga le malo lo ia le teimili nei. Le malo tau sile ia le teimili nei. E te tau. O la tau vai malima iai se tu lou le ngangana. Ia le malo. Po ia tu la i mai le whainga malo. E ao ai lau whainga luenga le malo na o aloa ia ma. Whapena o na tautua tua vai. E le whainga malo. Ia o le foi lai tu le foi le teiminei le Afioga. Ia tu ila epa ma le whainga malo le chapipi. Ia e ao foi lau whainga luenga o na whapena. Lango sua i le whainga malo le chapipi o lo iai. I le teiminei. Malo whaafatai. Ia, o te manatu o le tūlanga na e peo na iai nisi o vaenga peo na whaamanino foi e le whionga Patu. E le tātou talanoaga whaafatai tele lava Patu mo le whaamanoina o lo taimi te manatu o vaenga foi sa tau nunumi pe sa tau pōgi sa foi le tunu o le ua whaamanino le saunoanga foi e le whionga Patu. Ai ai foi nisi mta upu mātou te marana o ai foi i le pūlenga activitas. I o le mātou toe sa vali e foi pēr tu saimolo whingano lau whionga. Ia, whaafatai lava. Lau tō whātau lea, tai lava mo le amana i o ni tangata. Ia, tātou awai e whapena e tu sa male saunoanga, lau tō whā. Ia, o le nau whaafonga mai mo mai le tunu o le tūlanga pena i Talanoaga Faapitoa ma le whionga Patu Tiavaasue Falefatu Sapolu ne fiafi manuia tele whaasausonga le tunu whaasoifuia.